Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kembali di channel Kifli Official 123 guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-temannya. Saya berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Saya sudah check-in. Saya mau ke atas tempat ruang tunggu guys. Ya, ikuti kami guys. Terus jadi ini depan saya mau berangkat. Ya, semua diperiksa. Apa itu? Surat perlengkapan. Oke guys, terima kasih. Jadi kita mau ke atas, mau periksa dulu barang-barang, dicek. Alhamdulillah sudah melewati pemeriksaan barang. Kami sudah berada di ruang tunggu guys, ruang tunggu pesawat Makassar ke Balikpapan. Let's go. Saya mau turun ke pesawat, ke mobil dulu, baru ke pesawat guys. Alhamdulillah saya sudah di atas pesawat. Alhamdulillah saya sudah sampai di Balikpapan guys. Dari Makassar ke Balikpapan. Saya mau turun dari pesawat. Terima kasih, sama-sama. Jadi saya sekarang ini berada di Bandara Balikpapan.
a screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be like by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. Alright, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what. Sekarang saya turun lantai 1 mau pergi ambil mobil guys, transaksi. Kebetulan penjemput saya tidak datang karena sakit. Tidak tahu kenapa, apakah dia sakit demam atau apa. Jadi kita menuju ke tempat keluar. Nah, ini dia mobil, mencari mobil taksi untuk transaksi Balikpapan ke Samarinda guys. Lagi naik taksi guys. Jadi kita naik mobil taksi Balikpapan ke Samarinda, mungkin sekitar 2 jam baru sampai ke Samarinda guys. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Jadi kita sudah sampai di Samarinda. Ini dia jembatan. Oh, di sana hotel guys. Yang ada juga di sana Masjid Islamic Center Samarinda. Ya, ikuti kami terus guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya Anda mendapatkan video selanjutnya dari channel kami guys. Ya, sampai jumpa selanjutnya penerbangan besok ya, Samarinda ke tempat kami.